Huang choi thla ni nga nia subscriber te tan liao video kan han chop chuak le dona thu thar eng emo oma Russia Ukraine lamhang hian video bul kan han tran ve thung dona ni Russia chuan Ukraine a passenger train chu an beya heta hian mi somthum zat an hliama mi pakhat athi Ukraine kho chaklam sumi biala rail station a Russia chuan be pui thlak na hakalpuya heta hian rail akap he khok mai mi somthum chuang zat an hliama Moscow ni tin deuh tho Ukraine rail infrastructure laka be pui athak chunjom zelai he thil hi thlengani President Volodymyr Zelensky chuan mi somthum an hliam tianem geta sumi biala Sotska station a be pui thlak na hi athleng ani Zelensky chuan Russian ho hian civil mi te an be chunjom zelani tina soi Darkar enge mozat nuwa tual chung prosecutor te chuan rail compartment chia hian kumsom sari pakhat mi chu athi ni nan soya Hemun hi Russia ram ria tanga kilometer somnga bor vela hla ani Russia hian passenger train panhi chu zonin akapa ama sebera chuan tual chung commuter service akapa anua Kiev pan rail hi abeile ani tin Ukraine deputy prime minister le reconstruction minister Oleksiy Kuleba chuan soi Russia drone voi ni na ron thlok hian helai ram bela mi puin son chuak tur train rail akap nia soi ani bokani Telegram a thu chuan siama sumi khopuya acting mayor Artem Kobzar chuan khwaljin liam tuar engamozat on oma chan chuan na thoktu te medics te emergency service zongjong te chuan he hmuna hian na an thok mek ani hati regional governor Ole Shihorov chuan helai hmuna passenger phur rail kanglai thalaka post boka he hmuna hen mi pui tam takan pungkhom ti alangani Ukraine Rama National Rail Operator Ukhrzelis Houtu Alexander Perkovsky chuan be pui thlak hi kan frontline community tene na inbiak pona ti top tumna be na ten om takani ati bok sipailam thil tumeng ma omlo an tumber chu mi pui singa hlo na tu ani ati Russia drone manga be ani dan hi achiang chhozel Moscow hian Ukraine rail infrastructure air attack campaign at kalpuya warzok na kalpuya lani kalta chung khan ni tin deuh tho hian be pui thlang na kalpuya ni tin Ukraine chuan thu chuan siam rail be ani chan hi Russia in Ukraine rambial engmozat abik takin power grid le gas site angte chumi tana emergency infrastructure be pui thlak na Ukraine in akal pui na sat chumi chanlet na ni in alang bokani ram chunga Ministry of Energy thu chua chuan in Telegram be pui thlak na thrang Russia Ukraine kara hina le thleng zela nizan nama khan Chernihiv khochaklam biala chung ko singa vel war nei lawin anom pha bokani Ukraine sipai te chuan Russia chimthanglam Leningrad biala oil refinery lian tak an beile ti soin Kiev hian Russian energy site te chu long range drone mangin an bitum tanga maya hi Russia thinrim chuan Ukraine laka phuba hala chho ve zel bokani Ukraine hian Russia oil mun pui long range drone manga an be hi Russian Ukraine beina atana a source ti top na man ruan in Ukraine hian an nga ya hewang hian Russia tha cha thei na turin an oil bomb pui te hi ka chiadan tum ta charchar mai ni chuti lai chuan Russia hian Kharkiv le Poltava beli Ukraine gas mun puyan be ve bok missile somthum panga le drone somruk vel an kap chuak ni in helai bel governor chuan soi heti lai hian tun hnaya Russia le nei to inkara boruak tang taka omani kha Russia drone le thlona te nei to ram chunga nei to van boruak ron lut angin nei to hian an pu ani kha Russia hi chuan a phaviau maya chuti chungjung chuan nei to hian sipai in buat seina an kalpuya Russia ramri nei to ram polana te nei to chuan sipai an da thara US pon sipai airborne troop engemozat an da lut thara tin NATO member dang te pon ral thuman thon lu ta chu tiang chuan NATO chu in buat seina sang tak nen om mek ania Danish Defense Intelligence Service Director Thomas and Craig Kiel chuan Russia chu lien tham taka ronje thei ani wangin anin dawlong te po anin ral ring ti soin Black Sea Baltic Sea ate anin dawlong te chu anin ral rin tir ti soin Baltic Sea le North Sea thunjom tu Denmark Strait ate Danish lam hian in dawlong anda thar bokani German built chanjin bu chuan German Rambuma airport le military installation ni chung zet drone ron thlok an hmu wanga an khar chu tuna hi chuan an hong le ta ni a soi ani Gaza City lam an hoi ve le ta ila video nun hung bera khanin
Israel le Hamas ten inrem na an nei hnai ni khan kan puang ani kha Donald Trump malak na wangin chutiang chuan malak na bese om tak kha kal chhota ania Israel sipai te po Gaza a bom thlak to lo tur le malak na lian tham takan kalpui cholsan turin chutiang chuan upek om chho mek ania chuti lai chuan Gaza City IDF beipui thlak na chu atla hniam chho viau mai ase mun then khata bompuak ri hriat tur la om Gaza City Israel beina chu indin ni khana re viau to a US President Donald Trump an indona ti top to tura ati hnuwa Israel hian bepui thlana lian tham tak voi khatan kalpui le ania soi ani khopui chunga cheng then khat chuan Trump an indona ti top tura ma alak nge le chu tianga Israel sipai chemek top to tura ati hnuwa Israel hian bepui thlana lian tak ala kalpui ni nan soi chu tianga thu thanga omta ka wang chuan Donald Trump an Israel sipai chetna cholsan to tur le inbiak na lam a hoi to tura ati hnu khan mi tam tak an chena hmun chhuah sana chuak te chuan an chena hmun lam an pan le ngal ran nia soi ani masian tiamangin sipai te chuan lo om ni an hriat target te chu an la bei chhun zom zel ni in an soya a ran pa be pui thlang na lian tham ero kalpui lovin Israel sipai te ta na him lo le lo om ron thleng laka chan let na an da kalpui thung IDF chuan be pui thlang na hian Hamas operative pakhatan beinin an soya he hmuna sipai te ta na lo om ron thleng angchi laka target an la bei ni in apuang ani sipai te chuan civil mi te chetna ti ziom na turin step tam tak an la ti soin malak na tam tak an kalpui ti an soya precision munition an manga ral thuama bi ka siam ka dik tak angchi a target pon lam kap chelo tur ral thuam thatak angchi chau khan manga tin aerial surveillance anti bohro ka tangin en thlang na en thli thlaina uluk taka kalpui mangten intelligence information dang mangten chutiang rin chan chuan civil mi te torlo dan turang berin ma an lak chhun zom thu ero an soi ani Trump chuan Gaza City a ruah man na chu Hamas in an pom thu a soi ni kha Israel chu Gaza Strip a bompuak ti top turin angena he wang hian IDF in Gaza City la tura be puan thlak na chu ti top tura ti han ni ta ni chuti chung chuan sipai te chuan defensive operation an la nei chhun zom ti soin Palestinian te chu khopui hual to indona hmun lo om ani thu soin Gaza City a kirle to hrilo turin vau khana ero an pe chhun zom ani hupe kang hian Gaza khopui hual tu sipai te chu an lo om chhun zom tura ruah manania ma han son bellova tun thlang hian an lein hnuk dok hrilo bok ani Israel chuan a sipai te himna turin Air Force drone dang atir bela hmun hi en fia turin ma an la chutiang chu kalpui ania heti lai hian Gaza City mi pan hi chuan Associated Press an hrildanin indin ni zinga tangkhan Israel teng le sipai te chuan ma an son to hrilo ni nan soya maro chu artillery cell le air strike ri chu hriatalani thu an soi Mohammed Al-Nashar chuan hmuntina quadcopter te kan la hmu thei tina soi Shifa Hospital Director Mohammed Abu Selmia chuan AP News hrildanin nikal ta chung khan bompuak chu a re viau maya IDF in vau khana an pe chung le ronkir to hrilo tura an ti hnuwa po mi thahnem tak Gaza khopui marlam Tel Al Hawa venga mi te chu an ron in son lut an ron kir le to nia soi ani khoi hmuna po abor te in mi som ni emo som thum emo zate le mo chutiang chuan ron kir an om ni in media te pon an soya hemi chungchang hi Israel in Gaza City an bei khan tunleng hian mi nuai red borvel Gaza City tang hian an chuak to a tuna Donald Trump in di lom dono wang khan Israel sipai te chu Gaza bom an thlak ti top tura ti hnuwa khan Gaza City chuasan to mi puite chuan anin lama kir tumin ma handa chhun zom hwalani Palestinian mi nuai riat sing sari vel chuan Gaza City hi an chuasan to ani kha heti lai hian Gaza chhim lama chuan kha niuni sa chuan municipality chuan inrin ni zinga tangkhan Israel in thlona hmanga be puyan thlaka wanga khopui chung hnoknoi angte building chimsom remrum angte thian fain ma an la tran ni nan soi ve boka kongpui po an hong le tran to a mundanga tanga tlan chiate ol samjo kan ron kir le theina turin kha niuni sa an khotlang hroi tu te poyan ma an la ve bokani Gaza chimlama Buresh biala chuan artillery kari hriatalani thu Palestinian media tan an tar langa kha niuni sa Samir Khudi chuan practical implementation kan du atak taka malakna kan du ani
a thu chau ni lovin ground a hian in rem na nei kan du ani ti na soya hei hi a chan chu hmun thren khata lai pui ka ri hriat ala ni wang ni a soi ani Hamas nena inzom na nei Civil Defense Agency chuan indin ni zinga tang khan Israel in bom ati pu rang awangin mi somnga pasari an thile to ni in an tar lang thunga defense operation ti to pani hnuwa po mi somnga pasari zetan lathi ani ti in Hamas thlop tu Civil Defense Agency chuan an puang thunga an agency thu puang tu Mahmoud Basal chuan AFP a hrildanin Gaza City a ringot po mi somli an thile to ni ti in Israel chu apu mingchal lebok Hamas Health Ministry chuan enclave a hian eile in lama har satna ril tramna a thleng chhozel ti soin trama wangin mi pahnian thi belle to ti an tar langa indawa chu atang khan hetiang wanga thi hi zali somnga pakwa report om anjinga mi za somnga pali chunaw pang anni Israel hian Gaza ril tramna na sa tak athlenani ti hi ado dala hei hi achan ber chu Hamas te wangani ti khan Israel khan alo soi to UN in puya Benjamin Netanyahu na thuwa soina po khan Gaza tram tla ti hi oilova achan ber chu Hamas ten kanei tur thon lu za somruk chuang an ruk bozel wangani an lo hijack an lo ruai koya ei tur an khol khoma chu an hralya indona atan ral thuam lak nan te an mangani ti kha Netanyahu na apu na kha ani heti lai hian Gaza City damdoi in hnuaya Hamas kong le hnuai kong mu chu ani le a hei IDF te chon jirtop ni khan Gaza City damdoi in hnuai an dapna Hamas tenel hian mu chuak medical center bula damdoi in atanga le hnuai lu thlak na han mu chuaka tanel masaber chu Jordanin hospital bulani in chimlama oma IDF Tarlandanin 36 Division sipai tele Elite Yahalom Combat Engineering Unit sipai te chuan Jordanian hospital bula Hamas compound at tunnel luna kongka an mupokani he tunnel hi kilometer khat le achan ve zeta thuyani a ral thuam siamna workshop le room dang engemaw zat apo ni in an soi IDF chuan an intelligence in an Tarlandanin Hamas company le platoon commander chu tunnel a hian an omto thin ni in an soya mase Jordan hospital bula Hamas te thil ti chu Jordan mi te anin rolle rollo hriat ani lo thuan soi sipai lam hian international journalist te chu tunnel omna hmun enfia turin jirtop ni khan an hruaya ni zasari la somni panga kalta atanga indona tan atangin press mi te Israel international te tana press mi te Israel press le international media te Hamas te le hnuai kong en tur hian soman lo nu photo bokani sipai te chuan journalist te hi Gaza City a sabra venga Jordan damdoi in mitam tak omna atanga le hnuai metar zatam takahla le hnuai kong chuan en tira Palestinian media te chuan September ni somni pathum khan IDF chuan helai hmun hi an beya he hmuna hian tlan chuana turin Hamas te hian kong an siam chop chawani an ti thungani Gaza hospital somthum paruk zinga somni panhi chu tuna hian hathok theidin hmunan ding tolova abak som pali te chu tuna hian World Health Organization WHO in Tarlandanin hathok thei tong dam lo en kol thei ram din hmuna an ding ni in an soi thung sipai pakha chuan kilometer khatle meter zanga kilometer khatle chan ve saitan ela tangin hei hi omje ber chu Hamas te hian damdoi in damlo en kol na hmun te an hmangtang kai in dona atan an hmangtang kai ni ti fin fiana pakhata ni le ta chulai damdoi in hnoya chuan le hnoi lu na kong akwa a chulai le hnoya chuan kilometer khatle meter zanga zeta thui tunnel la ani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan mitang mi hren Hamas tena an man an hren mek te chuni engemaw zat hnuwa chua zelen an ni kan bei sei ati Donald Trump chuan bibi ka hrila hei hi I hne na ani ati thu ata lang bok Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Gaza a Israel mi man zong te ni lo om tura hian an ron kir le kan bei sei tina soya US President Donald Trump man stripa indona titop tura ma alak na hian film khur takin tuna hian kalpui mek zelania Israel chu hlotlin na lian tak nei turin ain bot sei mekani tin Netanyahu chuan hebrajong media a soya US ruam man na chungchanga Israel mi te update pe in hei hi Trump le Netanyahu in biak na Donald Trump chuan Netanyahu hna hei hi kong om chhunani du thlan tur dang inai chuang lo ti in a hril atop kan na thleng lo kan thokrim hle a pathian puina in ni lo om tura hian Hamas te man zong tuna nungdama lo omte Israel an ron kir thuai kan be sei ti na soi
Natin hu chuan Israel biagrem na thok tu team te chu Cairo lampan turin a hriat tir nia soyania hostage release chungchanga technical details te tiang chuan hriat tir an ni a Cairo lama hian inbiakna mumal nei turin tir an ni Jerusalem le Washington panhi te thil tum chu negotiation ni reilo te chunga kalpui ani deal thon hi na chuan Hamas te chu ral thuam tun sakan dianga Gaza Strip chu sipai in dona mun ani to don lo tina ani Israel chuan bepui thlang na lian taka kalpui ati topa withdrawal line a arem tita nia soyani Gaza City Israel thona in bepui thlang na lian taka kalpui ni report om mek lain Donald Trump chuan truth social a posa Israel chuan hostage release le peace deal ti fel theina hun ram chang anei thu soin chuwang chuan nasa taka bompuak ti topa ma ala tran hi alom hle ni ti in Donald Trump chuan a soi ani Hamasian ma han son watangai ni ma an run lak watangai ni chuti lo chuan an tho chuak le to don lo ani ti in Trump chuan a vo boka mitam takin an bei seile tuna an nga mek ti khot lai zonga Hamas te an che ani chuan Gaza hian hlo umna an thlen le hi kan rem ti to don lo ani chutiang chu Hamas te chuan an tur to lawang malak na lian takan kalpuyang ti in Trump chuan a soi Hamasin an nem nge huna chuan ceasefire hi man nga lani dona hostages le prisoner exchange po tran ani dona ni in hnuk dok le na tur condition kan siamang ti in Trump chuan a soya tuna hian Israel chuan Gaza munza somsari vel an thunun to nia soyani IDF hian Gaza chimlam Rafah le Khan Yunis le Gaza Strip khotlang lam zau taka munma Gaza Strip khotlang lam hun zau takan thunun mekania mundanga buffer zone enkol mek ten chuan Israel thunun zongjong hi za somsari borvel atling to ni in media then khat te chuan an tar langani video statement a siama natine hu chuan Hamasin an mi man zongjong chu adu na rilru an put theina chana hi sipai mangana takan nor ani wangle diplomatic pressure na takpek ani wangani thu soya hostage zan hi pasari chu Israel lama hruai kir tun thleng hian an ni towa mase hostage dangte hi kan hoisan theilowani indona ina tum zongjong hi kan tilho cham thiang lo ti in tene hu chuan a soibok bibi hian he Donald Trump plan a hian du thlan tur dang anei chuang lo ti chu Gaza Israel ta na ruam man na ai hian du thlan tur dang bibi hian anei chuang lo ti in Trump chuan a soya Al Jazeera ina puan dan chuan Hamas palai te chu in ka hai puan main Sinaya Sam ek Sheikh a an thleng don ti a soya Qatar palai te po in biak na hian an tel don in a soi heti lai hian the Wall Street Journal chuan Arab mediator te thu soitar langin drama rotna hnuai hian ral thuam ti bo chungchanga Hamas political le military wing te chu an thu in mulo ni in a soi Hamas te khan nimin lama kan tarlan ta gang khan Qatar an roi tu pa khan ral thuam tun chu an tum lo thu a soi ani kha tin Gaza enkol tur ruam man nakal pui tu tur zinga khan an tel chunjom ve tur thu kha soya mase Israel chon hei hi an rem ti hau don lovani Gaza chu Hamas enkol na hnoya alet le don to lova Hamas 2 point Gaza enkol na tura malatu a hian Hamas 2 po antel ve to lovang Hamas ho anin rol to lovang direct in mo indirect in mo ti kha Israel ngai dan ani bur ani kha Gaza Hamas roi tu is aldin hada chuan Hamas te be pui thlak na ral thuam rocket angchi chu thunei tu ten hana hlan turin anin hongviau ni na soi thunga chuti lai chon fir fiak pol defensive ral thuam angtele assault rifle angchi te chu lokol chhunjom pek lo andu thu report chuan atar langbok sipai ho tu dang te chuan inrem na siam turin Hamas sipai ho tu dang te chu inrem na siam turin anril ru alamin tok lo ni nan soya indo chung zonga anlak lut langwal te zinga ral thuam Hamas sipai ho tu then khat chu he inrem na tura hian anril ru ala min tok lo nia soi ani bokani angponi se malam man panzel ni in langa Israel Hamas Gaza in bena chungchanga hian inrem na kalpui turin Donald Trump in ma ala ania hostage mitang in thleng ton turin ruam manna han siamania Israel mi le sa Hamas tena an man an kolmek mi somni pariat jinga nungdama mi somni bor velte mithile nungdama omte an vain Israel lama thon kirvek turin Trump hian adua inka hain ne tangadar kar somsari pani chungin hei a thleng turani antini hei hi Hamas lam chuan dar kar somsari pani chunga chu tiang zongjong thon phei chu thil thayani lo anti ve thu Israel mi le sa somni pariat jinga somni bor vel hi nungdama an ni be sayani a
azat ve chu kuang nen Israel lama thon angai don ani chumi rulet nan chon Israel chon Palestinian mi Israel zel sang sang atang sang ni borvel zet an chu angai thung don ani ole khatiang kha andin mun hani chhota me kania tlem chuan gazama hun po beiseina eng om chho ve tan ta maro chu hama so hian ngol an chuale mai ngem ti po chungai dan om thei tak ani bokani ole khati china kan han du tok le photanga thil thleng thar ber te kan nga chang zel turanga yang